Tēnā koutou e hoa mā. In video 6, we looked at kei te aha, or what are you doing? Today, we will be looking at an equivalent structure which does the same thing, but it's e aha ana. In video 6, we focused on kei te aha koe, or what are you doing? In today's video, we'll be asking the question e aha ana ia, or what is he or she doing? You've seen these clips before, but today's a slightly different take on it. As usual, refresh your memory by looking at these kupuhau. Haere, titiro, horoi, mahi, rihi, imera, e aha ana ārawiri. E titiro ana ia ki ana imera. E aha ana ārawiri. E horoi ana ia i ngā rihi. E aha ana ia. E mahi ana ia i te kaputi. E aha ana ia. E haere ana ia ki te taone.